4 decenije je prošlo od kada je Musa Talović došao u Švicarsku. Sve ove godine živio i radio u Iverdonu, sada u mirovini. Uz Kurban Bajram sretan što više od 1200 ljudi klanja u džamiji koja je dio Islamskog kulturnog centra. Ovaj dokazani humanista uvijek je nastojao pomoći ljudima u Bosni, ali i Iverdonu. Najviše mi sjećanje na našu Bosnu, na naše ranjenike, na naše sirotinju, da se njima pomogne. Neku večer sam slušao ženu kad kaže za Bajram nema šta da jede. To je bilo najteže. Vi ste pomagali, evo znamo i u zadnje vrijeme, i posebno školu u Cerskoj. Ja sam, hvala Bogu, nisam samo ja pomagao, moji suradnici, moji Jerani, moji prijatelji, Samir Jušić, Samir Hasanović, Meša Ibrahimović i Merludin Ibrahimović, kao suradnici moji, a ostali su narod dao, ovo je stvarno odazvao se narod, pomaguje mi narod i pomažem narod, pomažem i ja narod. Zadovoljan sam sa svime, dosta što smo uradili. Cerska, dok ima one djece, bit će i Cerske. Ipak, Cerska i povratnici u to i druga podrinjska područja, posebno djeca, nikada nisu zaboravljeni. Ovih dana pomogli su i završetak grijanja u školi. Naša učiteljica Talović, ona mi je rekla da bolje da uradimo dimnjak, nema se djeca grijati, pa smo tako riješili svi. Dobro se narod ozvao, prezadovoljan sam s ovim narodom. 20.295 franaka do smo uručili, hvala Bogu. Svoj poseban doprinos, zajedno sa još 60 Bošnjaka iz Podrinja, Musa Talović je dao pri osnivanju džemata Iverdon, ali i kupovini objekta koji uz džamiju ima i druge sadržaje. Bilo je muka, bilo je problema za vrijeme rata, ali je, hvala Bogu, išlo sve 60 nas je krenulo i eto da 670 članova imamo, zadovoljni smo, bio sam tu uvijek pri sustvu i kad smo osnivali isto je Bosansku školu, fudbalski klub, sa mojim sinom i sa svima ostalima koji su podržali taj klub. Eto, hvala Bogu, 2004. osnovati i dan dana traje, ima 6 ekipa, košta mnogo, ali se radi i mora se raditi da bi se stiglo to. Koliko ste investirali u ovaj islamski Pa ja centar? mislim, nisam tačno da kajem 1.200.000 franaka da nas je koštalo ovo sve. Iako ovdje, to je naš 1/1, to prelazi na faku skoro. I sad evo i širite još dodatne prostore radite. I s one strane smo stepenice pokrili, sad ćemo još dodatno malo. More se, hvala Bogu, i narod ima volju i... Ovdje se i družite, i mektepska nastava, i dopunska nastava bosanskog i sve. Sve imamo, hvala Bogu, i dopunsku nastavu, bosanski, fudbalski klub, džamija, sve imamo, hvala Allahu, ali smo zaslužili da to imamo sve. A rekli ste, ovdje imamo sve, ali nemamo ono što nam najviše treba. Nema naše Bosne ovdje, ali ima, hvala Bogu, na srcu. Nosimo i na srcu. Bosna je Bosna, Bosna je Bosna. Takve države nema nigdje u svijetu. Malo gore, samo kad bi se sredili naše ti vođe da budu jedno, da ne bude država državom, pa onda nek bude svako selo ako hoće stranka. Iverdon je kao grad u Podrinju. Na svakom koraku možete čuti govor bosanski, s pravom ga zovu Mala Bosna. A u Iverdonu svi naši ljudi znaju Musu Talovića i vjeruju mu kada organizira humanitarne i druge akcije da će pomoć stići u prave ruke onom kome je i najpotrebnija. Kratko rečeno, Musa Talović čovjek kome narod vjeruje.